Into Fast TV le sifuna ukubheka umaskandi lapha online, especially ku-YouTube ukuthi yena ingoma ezikuma-trending charts songs iziphi. Soqala lapha number 24 Overload Thusi ethi salute emaphanteni hamba badi nomjolisi ingoma number 24 lapha kuma-trending. La kunomuntu waloda i-upload ingoma ngamafikizolo ethi Nconyoko, asazi ukuthi-ke oyikwenzelani lokho iziya ngale kuma-trending charts ukuthi kanjani-ke asazi, kodwa ingoma ngamafikizolo esaqhubeka-ke seku-18 million yoma-views and more, iyakhawunta-ke futhi iyakhuphuka. Ebese kuba uMthandeni ethi Umhobholo, ingoma yakhe number 8 iphume khona-ke ebusuku. Phinde futhi ethi-ke Francit ingoma yakhe ikunumber 7 ina more than 214,000 ama-views. Kulandele bani kaShemba ingoma ethi Ngixolele Mntanami ilaphana ku-number 5 position 5. Kube uMzukulu ethi Firefighter featuring Shisa Mabhode ingoma ina more than 1.2 million ihleli number 4. Number 2 number 3 kube uye uMthandeni SK ingoma yakhe ethi 24/7 ihleli laphana ku-266,000 wama-views and more, iyakhawunta futhi iyaqhubeka ihleli position 3. Bese kuthi-ke futhi ubani uMzukulu ingoma ethi Thando Lwethu featuring Zamambu Mkhize and umfana weKhansela ingoma yakhe ihleli number 2 isayibambile. Okay, ibhala ukuthi yaphuma nge-16 ka-October. Cha, iyaqhuba, angifuni ukuqamba amanga-ke, iphushe ngempela. Number 1 uye uMzukulu othi uBugosti Bami featuring Ntonga Solundi ingoma ina 1,648,464. Inombolo-ke leyo esigcine-ke siyibona khathi senza le video isayibambile phela number 1. Asazi ukuthi iyozala Nkomoni. Umthandeni SK uyasondela, bamphusha kakhulu abantu within ama-hour a few uMthandeni bese bembeke laphana ko-position 7, 8 nako-4 lapho nje. So ngiyabona-ke nani ukuthi-ke unzima kanjani-ke, right. Le ngosi nokuyivakashela time to time akuyona into esikhuluma ngayo each and every day. Siyavakasha nje sizosho ukuthi yiziphi ingoma ezitrendayo now and then, sithembe ukuthi abantu bazoyithokozela and ngokuzayo futhi ikhule ngoba sifuna ukwenza ukubonisa ukuthi umculo wethu uhamba kuphi, uhamba kuliphi izinga nangasiphi isikhathi, right-ke. Sesizobuya ngokuzayo sesizokhuluma ngezinye izinto-ke ezenzeka khona lapha endimeni kamaskandi. Okwamanje-ke ividiyo ngizoyibamba la abantu beqhubeke bestreame-ke, wonke-ke umuntu okhona kule list nabangekho kule list niqhubeke bastreame. Akusho ukuthi-ke umsebenzi wabo awubonakali, uyabonakala and lokhu kukhombisa nje ukuthi nje ziyatrenda nje kuphela ingoma abayidlala kakhulu ziku-high rotation, ilokho nje ezikukhombayo. Kodwa nje okunye-ke sesizoqhubeka ngokuzayo sesizokhuluma-ke ngezinye izinto sinivezela okunye-ke nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'hlabahlosile khona la kwi-Into Fast TV. Ngibonga ithuba abantu besekahle sesizodibana ngokuzayo.